Yuk. Ter. Kata sekitar nih. Sekitar. Kata sekitar. Sekitar. Kita aja lah nih kok. Cuk kakek mirar pola ngitek rek. Duh, Din, kok malah sekitar, Din? Pola si Din. Sekitar. Yuk, Biro. Saya tak ambu rek. Slow. Biro. Keluar. Din, kali 500 keluar, Din. Menang kakek Rod. Max win dong. Max win, Din. Lag. Saya beri mo sa Din. Pakala si Rod muler. Pak Jutan dong keluar dong. Yung kaki dia mah, Din. Ya ada lu des Rod. Jogging kurang modal sedekah. Alah, apa tenang. Saat dia sih tepak aja ngap. Ya mar apa beda tuh aliton Rod. Ya, rokok pe kada ya. Bingko are king pulan ni kami na boleh, Din. Pola GP boleh ro kan ha? Ya mantar GP teretan. Lah, Din, tepat tenang, Din. Pak la GP boleh kok rokon kaki setahun deh pancan sih dong. Ya wis kok ngare ya lang nundem Rod. Oh, Din. Kina kok amanah. Oh iya mantar GP teretan. Tak main slot Din. Apa saya mana sih alat ada sekali? Si Rudi mah. Tepak main nih wae kardo menang Pak Juta ki puro. Di kuro menang neng 4 juta dia. Coba utang kangkok lebih 5 juta. Tapi si Rud sila ko main slot tulo tang tao tang Jack. Itu tidak remang. Si tak berdeki kanca nih ser. Jadi nang kok geluhin teraga si Rud ya. Iya Jack. Ayo. Mayra setal kanjere. Yuk. Anjing. Yo. Rokok bagi Hudin apa? Pas lagu nunduk kas slot kaki Rud. Sudah lepas mau utang. Kamu marah apa boleh tang bese? Kaki mak cek cere minna Kak Jack. Cek nak kalau kimpe saya cere Jack. Ibu ni keng ceremeng kok le. Engkau nak kira keng parlo. Iya kan gak kerja bese sekone. Mun kan kok raja dia le. Cereng kok mengincam benih keng kandian bese. Pada keng ngajak aki bulan niser. Ya kapan ni taki pacek lian. Lu berempat utang ke kaki Kak Jack. Isa kaki sendi utang metanya kan kok. Iya catat patah beli utang dia. Laku bingko ebe aja dong. Keng pas tahu nggak boleh kaki. Cek. Tuh. Sendi utang sih, Rud. Ini pas engkok sih kalian. Pas repot bunda iya. Sok terus mau boleh pesen TV, lah kau dah cek malah.
Cuk lah korokeng pesele 5 juta pada kapah kita kendok kardu. Untung tak ada orang. Duh, rokok apa nih bagi Hudin? Halo Din. Iya, Rod. Beri di mana Din? Roma. Rokok sih beri kok gelar beda. Iya, Rod. Mun sedekan orang GP ya serak teretan. Oh hilang kok kelak aja Din. Amen lah aja pola muni roman gak pas GP boleh. Oke. Kemana kok gelar Din? Hari ya, Rod. Karo kang kok gelu ya. Tak melerok kok kakek. Canyar menang ki pur. Gemet Din main boleh Din kok. Penta pole caretan rokok re. Cuk lah rokok Din, dekile lagi boleh Din kok mun menang. Ya bila oleh pese kaki Rod. Cek kapan menang ya main pole. Tak kira oleh pese. Rogi berdena kakek. Tak iya. Tak kiota ngapan kok bi kajek guru Din. Pas nemu di ma potran kok berarti yo. Si pasti bening kok Rod. Mun kok nemu di ma. Mun kadar manu buat nugu PC deh Din. Ya mun harus cek tak libur kaslot. Aku neku. Oh iyalah Din. Mun yang kontrak korban kadar man gelu. Oh iya Rod. Rokoknya kayak buat Din. Ya Allah. Putus si Rod re. Lah ngeleme songko kapan capok slot. Tak mikir pesen sao pakun masuk kerenaannya. Halo Teng. Dingga ke orang bergas Teng. Iyo, tu lihat terakhir yang kok mangkede setia bola na ya bongki ambut jen. Iya. Kak, Iya lah. sibuk ya. Andi perlu kang kok. Iya kak. Wah ada serma yuk, kok keng bulan mangkede yuk. Kayak kok apa kak? Ya ada lah kalau tiro serono orang real lah. Aku bayar KTP BKSK. Kayak ngoleh bejeran ya, mun ngurus lagi kaskan orang je. Ya mun bejeran tak oleh le. Ya keng sakalang ko ngoreng ruwa kadang berdesa beri pese. Alhamdulillah lah. Berdesa ka beli rokok binggo. Mun kira bede lebih saya beli rokok jika terongin cuma pesen rapang kok. Berem. 5 juta kak keng panjara utang kakak Jack. Di mana mau pese 5 juta kok le? Cerai rapa kak, cek kakek ala kau malolor iya. Pasti pada emak apa sen? Cek kan tak libur ka main. Iya bener kok tak libur ka main. Cuma kaki tahu ya kata nggak putuan. Ben mun misalang kok puto, apa pernah kok nginjem ke kaki? Gimana kak lah badan fi berempat kak? Ada sengkang kok saya main cuma. Cek pas ngucap tak ada kak, ada kipah ruang tak nak pesen ongku kakek. Sambil apa gunaan kakek ala aku mengkorokeng tak kena ngincumi pesen je. Rod, engkau ala kor ibani keng nginjemakin ke kaki. Engkau ala kor ya keng malemun puto tak jam tain jam ingat kakek. Encan kakek lah kau menes, lo jadi mahal sih lah. Keng pada tak hasil je lah jenis slot jadi ya Rod. Devi karo akare sembah ke kakek.
Yelah tindak kak mun tak ada kak bodoh. Iya, kok lah gua.